će biti za 18.8. Mićo i Dragan prave koridu. Mikrokreditne realizacije, oni brzi krediti će nam trebati svima. Posle ovog para neka budu Tubići pripremni sa svojim Mrkijem i Šarman Kasim sa svojim Cvijanom. Ne pada kiša, pustite kišobrane. Pada. Pustite kišobrane malo. Ne pada. Gledamo borbu! Mlađo Škebić sa svojim Medonjom. Dobar i onaj mlađi što je izgubio ono prije. Dobar, rekao. A prodat ćemo? Ne. Nemoj se ti, vidiš oni baš. Nije tu, znaš čovjek. Nije ovdje uspjelo ona potrebajuće. Dođu tako. Zajmo ja ga ne pripao. Sad će pobiti. Dobar ovaj vuk. Švedsku. Aj kako nađe mjesto stati. Robi! Robi! Aj malo! Je tu! Makso iz Obine i Selo. Ako možemo malo podrške, ja pouzdaj za ovu borbu zaslušuju jedan i drugi bik. Sve nam zovu. Ništa kladionica. 13.7. Kostin Vlašić glavnodanu borbu vodi Samuraj Dine Ramljaka i Medonja Adisa Sejdića Džanga. Sretno Adise, dobro došao na plato Vlašića, sretno Dino Ramljak sa svojim Samurajem. Kod braće Zahirović i Čače Avdi. Imaju već godinu, tako ja kažem, sad ću to nećemo moći ima Dino sa Peranom, oni na Bujavi. Ima Bosna i Iza, šest borbi ima, šest pobjeda ima. Od Dubice. Ima od Dubice. Sličan je plavut. Ne znam ja. Čekaj, ima ko ima treći. Već 3 zakona u Savezu i malo sad. Ako ne pada kiša, malo kišobrane pustite, ima i oni koji vole da vide iza leđa vaši. Ako ne pada vidite, ocijenite. Ima. Kako nema? Kaži da sad s ovom ima i on. Ima 5. Promijenite vi položaj koji mi smetaju kišobran. Kažu da ima s ovom. Nećete mi meni zamjeriti, gledamo borbu između bika obadača, Zenčo, Čamila Mutapčića Oni moraju savez ostaviti gdje su boli koga su pobjedili. i Medonja, mlađi Škrbića, neka budu pripremni braća Tubiće i Šaman Kasime za sljedeću borbu, sljedeći par. Manje se boduje. Kad smo konkursali za prehar, pred kućom su bila 3 boda,
na neutralnom 2 i pred svojom kućom 1 gol. Braća Crnovi pozdravljaju i Čiča A sad ovo ne i Cota također kaže pozdrav za me sve, danas smo dosta. Ono jesmo ovo 5. Mlađo, izvinjamo se, Bik ljepota, tako ovdje piše, evo mala ispravka, Bik ljepota, mlađo. Nije jajo, sreće nije jajo. Orda je bilo jasno. Je ovo Čamilu vidim? Jeste. Semrudine Šabanoviću, sretna kupovina Bika, ako mogu da vidimo se kod Selvera Karića, 36. i kod Mersada, njegovog. A Osman Selman pozdravlja sve, kaže sa svojim Kukanom na zemlji, vidjet ćemo se uskoro po Usušu, veliko je slavlje bilo, pobjeda Kukana Osmana Selmana, pozdravlja vas. A ne znam ja, ali oni moraju dostaviti na Znaš kakav je, sličan je onome Čupi, ovo su sličan je bol, gotovo isti, sličan Čupi, Šabiju, Bojakav. Kako kažeš? Ovo kao často znao. I rog je onakav. Ja sam mislio da je crni. I rog onakav, isto. Nije. Evo pogledaj nađe. A ne, baš tačno, a mi njemu stavi, nama je Bosna stavi. Dubice, više. Da, Bibi, gledamo sliku, I napoji rog, Pozdravio da stari Grmečlija, Siće Kričkovića, njegovog sina Stefana, fudbalera koje želimo sretan uspjeh još više, da uspije u svom opredeljenju u fudbalu, ali vole i koride, imaju oni bikove, vodače, neka je sretno, oni vas pozdravljaju. Da vidimo šta će biti, ko će ovdje pobjediti, ko će biti bolji, ko će biti jači. Ali veliki spektakl i mega korida. Nema lutanja, naš je slogan pravac kutanja, 4.8. mjesna industrija Bajra pozdravlja sa svojim šampionom srednje kategorije Garešom. Gareša je dogovorene kod Šabija Ibrahimbegovića visoko s Zmajićem od Benita Brajkovića. Borba za šampiona Bosne i Hercegovine. 8.9. ta borba će biti sretno Šabi, a 4.8. nova arena, nove oruvo, nove tribine, mjesna industrija Bajra. Desna ruka Faji Kovače, jedno od odgovornih lica. Vas pozdravlja, kaže i poziva. Dobro on je Šabija.
Zećo. Hoće donijeti konačnu odluku, hoće donijeti pobjedu svome vlasniku, radost i veselje. Kaže Zira Ahmić, Goduša 15.9. i ove godine najjače idemo. Neka se zna i moj datum, a se me pozdravi, najavi. 15.09. Goduša visoko, Zire Ahmić. Jel tako, Kike? Mlađo! Mlađo! Aj negdje! Idi kući, Mlađo! Još jednom da kažem, braća Tubić, neka budu pripremni kod svoga bika i Šahman Kasim kod svoga Cvijana. Jesi frajer s patikama crvenim. Pa vidjet ćeš tam kad izađe. A nije žena, nego Lazem će te čuti. Nije tu problem žena, nego Lazem će te čuje. Šta ako čovjek pristane? Ostari ne pobudavlja. Čuvaj, ti nemoj se igre tuda, jer svaki put kad me kucneš kamera trži. Gledaj s jednog mjesta. Aj, pauzu, jedine! Ovo je ova borba. Da vidimo šta će biti, šta će se dogoditi i ko će pobijediti što se tiče ove borbe. A kažu 23.6. ne zaboravite, Mizder Bešić dolazi u Žuje i gosta Pavlića. Također sa druge strane će biti golub od Alena Zelihića i ostale borbe. Mizder Bešić, Rastoka stadion, visoko 23.06. Da nisu išao kaj Ruško bio. Klizav teren, a može napluza za ovu borbu, Klizav je teren, nema veze, ali dobra borba, dobra! I lijepo taj Zećo, Zećo Čamila Mutavčića, Tabor iz Sudina, Mutavčića, Makso i Selvo. Mlađo, ko je u tvom taboru? Ko još pomaže tijekom svega ovoga? Otec. Otec. Neđo.
Je li to Neđo? Sin Nikola. Kažu što Srbin može izdelat opanak, Hrvat kapu, a musliman čaču, ne mere niko više, ali ti svoga izgleda deš. Pozdravimo Neđu Škrbića, kaže pomože mu čača. Vidiš da nije istina ono što su stari rekli. Nek čača malo odmori, Blažu. Ima je tu. Dobro, tu smo da se malo našalimo. Robi tu pomaže. Medonja je iz tvoje štale, jel? Ali Medonja od Edi. Kad se otelio, šta je bilo? Jesi šta razmišljao o njegovoj budućnosti, ono da je dobar mlad pik kad se tek otelio? I koga je otelio? Ja sam razmišljao sigurno. Orčao sam gdje sam odšao, pa nisam mogao da ispoštrijem. Zato sam dao sam da jednu napred od njega šampiona. Hvala Mađo, prodao si šampiona Medonju jedinu u Pračaliću. A gdje si odšao, Mađo? Tu sam. Ali vratit će se ti nama, Mađo. Rastavi. Ja mislim čak da sam bio 8 mjeseci, 5 bilo isto. Hvala mene, hoće ti dati novina. Bićo, čujemo se Bićo. Kaže Mićo, mali Mićo, Vujke i Nerešip, svakujemo. Druga stvar je cijeli dan sam nije odavno kad sam došao tam nešto da vidim, onda ništa što ja hoću, ništa ne pisam. Tad je imao, ja mislim da je ovaj dogodne dana još češće, da imam 5. Ja bi dao, ajde kada nisam džaba nosio 900 eura. Evo, svake godine eto je sjeću vam. Nikad nije da su kontrol da vam. Nikad nije bio. Hvala.
Može li malo podrške, aplauza još malo za ovu borbu da vidimo dok nismo dobili pobjednika u ovoj borbi. Tako je, evo i Mlađoj, kaže ljepot moja, Trko Mlađo. A boga mi u Tavčići. Eno Makso, daj, ajde Zećo, podršku. Mev snima, zadužen za snimanje. Neka budu pripremni Tubići i Šahman Kasime sa svojim bikovima. Mrki od Tubića i Cvijan od Šahman Kasima. Gdje si Čanuli? Ne vjerujem ja da je tu. Što vi? Ja znam kako sam se progurao dole. Ja govorim. Flaše ne bacajte, momci, ja znam da je draga pobjeda, ali flaše ne bacajte. Pozdravimo pobjednika, ljepota, je li tako sudac, sudija? Digni ruku, nemoj da mene ljudi sutra gledaju. Tako je, ljepota Mlađe Škrbića. A sada pozivam jednog velikog gospodina iz Novog Sada, Nenad. Nenad je napravio nešto opet za Edina Pračelića, sastavio i na brzinu ćemo to dodijeliti. I Edinu Pračeliću još jednom više sreće drugi put Čanovu Tavčiću i njegovom Zeći. Dođi do mene Edine, dođi Edine. Evo dok izvedu ljepotu.